na ovim prostorima kuna bila službena valuta. Ne. Osim u NDH. Šta onda? Šta onda bilo? Tad je nastala slobodna Hrvatska. Pa donijela smo dinare. Pa onda se iselite iz ove države ako vam smeta naš novac, ono, evo, to ću vam reći. Iselite se iz ove države ako vam smeta sve što je Hrvatska. To sam vam već rekao. Srama sve bilo već. Pa daj, ajde, predajte u školi. Isuse Bože, bolesno. Pa ne mogu vjerovati šta ste rekli, ono. Zapalite, onda kad dobijete plaću, zapalite taj novac, jer je to ustaški novac. Zapalite. To je to pobjeda! Može vas biti sram što predajete hrvatskoj djeci predajete. Djeci branitelja predajete, vi ovo govorite, pa sram vas može biti, dojte sljedeći profesor. Pa Isuse Bože, Ne, ne, nisam, pa nije